Lá airson cuairt é. Ha mi Eilean Bheàrnaraigh far tuibh siar Eilean Leòdhas. I'm on the island of Bheàrnaraigh, off the west coast of Leòdhas, agus et MacIlleathain go taigh iongantach. On my way to an amazing house, taigh iongantach. Agus apar suachuig. Sealaíonn àlainn sa chunne dha-rìribh. Some of the best views you've ever seen. Sealaíonn àlainn. Gee, how many Why talk about it when I can just show you? Start agus cúd car. Taighean Yall, a white sandy beach. Taighean Yall. Eilean Corach, rugged islands. Eilean Corach. Aye. Nach dúirsmíodh go raibh àlainn. I know, I'm spoiling the view. Mar imig meervol ille muna costichen akin, bestirm voor aan een neugetse tree, a geilchich tegen fallichtje, which revealed hidden houses, a geilchich tegen fallichtje van een ganevich. Koikju, ullekeleer. In Oershin, hoosich archaeologists, a cleuch agus a rounsachuig, digging and researching, a cleuch agus a rounsachuig. Peace fjord. Scrúteach na MacIlleathain, examining the artifacts, reine tamach ground for lean and yearan, the Iron Age, lean and yearan evana tehen. The community then quite cleverly decided to reconstruct one of the hidden houses. Hayalasach nicht glóid bhí a torst gúine chimchil an tethe seo bha goscaile. Saoil sé seo sa fiosrachaí a bhí is eiche gása an dú. Elizabeth MacLeod is a tour guide at this amazing house. Cimar a bheith farcin as a scíre nar a lorach sin na tethin? Wel bha, talach is tron Eilean. Roedd yn sŵr y lorog, os roedd yn choest. Hai lorog feste y fai, fer y tyf y fai. Agus hai coed y lorog gydaedd. Un sgio mw chymych yn tethe? Han chymych, dwi arad farach yn tehyn eile. A sy'n mynd yn nys gyn i hiwmel am y chwlw dog o jes gan an a fi gasion a ffyr, fas mae'n gad cymar biach. Bydd beil yr o'n henne, agus chymych yn henne, san honi ri fo tue go jes va. E jes va beil yn henne fysgil. San myhövan i ho ha aret o sus kollek. Agus un sgio mynd fwlich? E mwlwch sy'n rwyd y stwlich i fawn. Ie mae'n gada mwlwch i anu redd difig ac y glaif ac y naim. Agus anu hi o'r sy'n smynach ferch yn i fi gan o ffig agus yn chep. Charodúlam can be an taigh mara lachgach. I wasn't expecting this house to grab my attention mara lachgach, but it certainly has. There's so much skill and craftsmanship here. Van a chlacharach gestei, the stonework inside, a chlacharach gestei, chun an upper chepemui, the turf outside, an upper chepemui, hai jirach erachgal. It just looks so good. Erachgal. Ha fys ac un gyfil bech gawn gyrodyrnia as na lun sy'n y galaf, times gone by, na lun sy'n y galaf, caran borop. Savage. Borop. Stoch a gyfil cwtch ysmynach o gyfil misio borop, ach, chanel. Bwryn gasa ffyrwch an y taigh mar sio. I could live in a house like this. Bwryn gasa ffyrwch an y taigh mar sio. Agus mar a ha'n chenach gol gra. Siar, een taigh een nie, na ga iek een scoopig. Agus leis sin, as is teach leom. Ah, Kenny's joy. Hikus a hurl. Where's some be? Be an cara